Om Swastiastu. Kari semangat niki nggih. Inggih. Ring gajah becik puniki mawit paswecan hidup berharga ngadeg puniki ring ajeng ring pura penataran sane banget sinaran sami baktinen talar menawite hidup berharga kayangan tiga ring jagat penglipuran wastu pesida memargi acara wimbekare sesolah nerangde sane mangkin sedurung di tiang purun matur menawi itu kantun wenten riki minakadi pemingsir di tiang dan jero mangku sane panggih di tiang wau nyarang wenten ring Bali dalar punika pemucuk dulu desa adat menawi itu dinas dalar ring panitia perwertake minakadi penglipuran bilik festival sane kaping 11 puniki sane banget suksemeyang ditiang berikan semangat ring panitia puniki daler ring makesami pewilat secentokan sesolahan nerangde bimbekare sesolahan nerangde daler mekenang tunggal sane banget terus nasihan ditiang daler ring kramo sareng sami sane kantun wenten wengi mangkin binirin wiwau minakadi tim Dewan Juri saking Pak Yande sampun midarat yang indik punapi nurikse kewentanan kenang tetabuhan kenang nah sani mangkin titiang wakilin saking penurikse sesolahan puniki baca ngegidik matur riantuan galah sampun paang lemah puniki banten niki dalam sarang sami akidik mantan titiang matur menawi te benyangan galah sane pat titiang matur malih sapunika mangdo enten mantan dalat atur titiang ring pewilat sesolahan rangde wiwawu sane patut titiang punika ritat kala wenten acara kadis puniki wiwawu akeh panggih titiang penari rangde ritat kala medal tolong improvisasi dengan kewentanan munike kewentanan Kori Agungnya punapi untuk memanfaatkan Kori Agung sane megah nike rangde mangde talar agung nah iwau akeh penari yang nyolah de rangsi nak ngelah mau kemau wau rangde akeh wau medal mereka jak tembok candi pobalekeun rangde kene wau medal kas digelung Kori padahal tembok lumeng pergi ke Arab ke lemo rangde kentan mekelu Arab ke rangde kadis sedikit pedalem muan rangde jegek dan wenten nak manggihin tembok mau balik nah hal-hal kecil seperti niki patut yang sesolahan sami sampun becik-becik kemauan punapi mengimprovisasi genah memprovisasi minakadi kewenten iringan dalar penonton sapunika wenten genah sapuniki sapunapi untuk mengekspor genah puniki rangde pangnah genah tambah agung wau catatan puniki wau suwe rangde wau pesutra darat Arab ke tembok tertutup niki juri lan penonton penabuh angkal akeh mekutang kipok ngerangde wau rentol tempanggih ken penabuh puniki rangde kari Arab kau kene di kulit di tembok ni lumbeng puniki nah umpama dia badut medal dari jauh mungkin upayakan ketika anu nika aja bos mantan mereka langsung pun tak pang penonton nyingah gumantimuan rangde penabuh tukang kenangan tan mekutang ledek duwe kipang duwe nika yang pertama yang kedua wenten wau sedurung munika Kori Agung di Kori Agung jak tan melihat rangde jak langsung jerocos tun nah nike minimal wenten genah kadia sepunike punapi untuk mengesep rangde mangdo metetua aja jebos di napi melihat nah kadis sepunike yang angsal nanti kentan misalnya ketika kelihatan pangmer letak nah di kengken carane rangde pangmer letak muluk lah di Kori Agung sepunike yang ketiga ketika puniki rangde turun dari tangga akeh talar wau rangde carana napi dan
nek maksud tongkat niku megabah-gabang tun kata. Nah, yen gumanti wenten unag gadis punika manfaatkan improvisasi memang patut nyingah unag dak oh majalah yang tayong dak oh ampun sampai enten rando wawu akeh bangi megabah-gabang ngalih tamun nano kata. Kalau memang dan salah pun itu memang tapi mau buat ke mulai melihat tuh tak pun dipanggil oh pada tak gitu tadi megabah-gabang manfaatkan gitu lanjut wow dalar akeh niki sekedar masuk yang dados anggi lihat orang tuh pada orang tuh pun itu ampun wenten akeh ngampok ngeliat ulir ulirik minimal dan bagi pom sak kenton bede niksurak sekian nanu rando singa bohong rando iki ngena set memang perlu keras tapi banyak nakes seperti dan sak kan bisa sak atau sak kenton mantan cukup sampun kan wah sas niki kok kenton rando sak sehingga banyak orang do kelihatan sengel usah gitu apun kadang di nyogroh malah wah dan di bohong orang do sambil ngenah ke lontal-lontal nah niku penapi nah di tiang pun sering matur masalah wirase wirama wiraga nabi astana wirupa pun sampun sering nah makin rianto unggalah sampun ungi pun niku catatan sane patut aturan di tiang bahwa nabi yang untuk tetekas perlu sampun niku selam perlu sampun niku tetua perlu nggih tan sekedar keras gitu loh panten kesana upayan mah gemas serang do ngampok gitu memang perlu keras tapi asalnya kenyang lempung seperti kenyang pada lempung gitu tan kenyang kaku yang bahu banyak yang kerasnya kaku keras tapi lempung kade sapunika nah catatan punika tetap ngiring sarang sami malih ditenin malih mina kadi lapeng utamanya ne wirase wiraga nah nika dalam dalar sampun nah catatan dalar malih siki ditiang wau diantuk tapuh sampun becik pisan ring tunyang sapunika dalar tapuh ring tunyang becik kewantat jatan alih misal tunyang monika alus no sak keto masih tetap kentan anu ngampok ngene ke yang monika minat alus penapis sak kentan kan untuk beli tan wenton kutang kentan bohong niku kan nggih kades punika atur ditiang menawi teu yen dados sange duluseng yen nenten ngiring sarang-sarang malih tincapan kadias punika riantokeun galah sampun wengi sebenarnya ditiang nyalit matur sapuniki kemawon suatu kewajiban ditiang memberikan napi astane evaluasi regalah puniki kemon yen wenten galah menawi teu penyang pungkuran iring malih rike mau beli bagan sewentane ditiang sewentane Pak Yan sewentane Pak Yandi dalar puniki menawi teu nenten malih mekebang sareng idedane sareng sami inggih kadia sapunika sane mangkin pincapang malih acara duwe menawi wenten idedane sane pacang metaken bicantu urusan japri reng suang-suang mina kadi juri duwe inggih kadia sapuniki durus sinop ditiang untuk pramusanti om santi lugrayang ditiang malih matur sedurung ditiang matur membacakan berita acara puniki ngriyeun ditiang nunas ring para peserta sareng sami puniki pewilat menawi teu ring sejeron pencentokan pastike wenten saneng moleh wenten saneng nenten saneng molehan regalah puniki Jayanti sampun minakadi banget berbangga hati riantokan sapunapi ring sejeron kalangan penyang pungkurna dan kenianto situasi kalangan situasi kondisi pribadi puniki dan kenianto ngaduanang sapunika angin puniki proses pembelajaran
dalam punika ring sanen enten ngemulih ngerahina galah mangkin sampun berkecil hati, galah masih panjang, suatu kemungkinan yang penting tetap terus berusaha belajar dan belajar kadia sepunika. Inggih galasan mangkin ditiang ring jam puniki jadi membacakan berita acara lomba tari rangde penglipuran Filik Festival 2024 berdasarkan pengamatan dan penelitian penilaian lomba tari rangde penglipuran Filik Festival 2024 secara cermat dan saksama hari Kamis 4 Juli 2024 oleh Dewan Juri yang terdiri dari Imade Martenardi, saya sendiri, Iwayan Sukre. Dengan ini diputuskan nominasi kejuaraan sebagai berikut. Peraih juara 3 dengan total nilai 181, juara 3 total nilai 181 diraih oleh nomor undi 07. Juara 2 peraih juara 2 dengan total nilai 184 diraih oleh nomor undi nilai 184 dengan nomor undi 11. Peraih juara 1 nomor dengan total nilai 186, juara 1 total nilai 186 diraih oleh nomor undi 0 0 0
02. Penglipuran 04 Juli 2024 Dewan Juri atas nama Imade Mertenadi Iwayan Sugro. Terima kasih atas kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ampura, rahayu, 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 sarang sami, sinap dijangkut, rama santi, om, sante, 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 om.